Pemirsa legian kute silih tunggil wewidangan ring Bali sanenanen ngelimbak ring warse siu sangatus kantos warse kalih talian. Nanging ri tepengan mangkin sampun akeh wisata anyar skadis minyak canggu munggu kantos pantai Tabanan. Duaning asepunika legian kanton dados destinasi favorit wisatawan mancanegara utamanya nih Australia. Manut angga usaha pariwisata ring Kuta I Gusti Bagus Teja Putra legian kanton dados kenah destinasi favorit wisatawan Australia. Dani mausang pelayanan berbasis budaya miwah tradisi Bali dados pamidabdab legian munggah dados destinasi utamanya nih wisatawan asing saking Australia sani kedaut antuk keramah tamahan senyum miwah sapa. Parikrama serahina krama Bali taler katelebang ring kuentenan hotel sekadi ngicenin bije majang tamu sane wawung rancing jamu nganggen busana Bali miwah sane lianan. Dani mausang pemarki nucap dados pakibah ring tengahing alikan zaman sekadi mangkin. Kuentenan tur penyarengan hotel kabuatang anggen ngerakse mertenin budaya sekadi punike napi malih legian dados market Australia duk warse kali tali dase. Melarapan ngelola Wisman Australia pinih becik dani masti kayang legian nenten pacang katilarin. Puniki kacinayang Wisman sani kantun akeh rauh kelegian sani nginep ring hotel ipun ulung 10% rauh saking Wisman Australia. Okupansi ngawit Juni langkungan ulung 10% untuk market Australia tur kali 10% domestik. Market Australia rame ritat kalau bulan Juni kantos tengahing September. Baik ketandani kantun maut sahe mertenin ayahan berbasis budaya Bali. Cita Maya Bali Pos Nguningayang.